Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargarakga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen. Tigargaragik a programa dito'y RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen. Daina di Rudy ken Hanibi. Kadwada pa'y Daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nito'y nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawaan lang. Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kada kayo manen amin, gagayem ken kakabsat. Sakbay nga ng rugidetoy addan ni Dexy Thailand, one of my avid fans. Gayam. Hi Dexy, good morning, kada kayo amin. Iti Anya program ni Ina D. In the place to be, RPN Batak DZRL 639 kHz. Kumusta kayo, Dexy Thailand? Please do not call me guys because madamaak nga aglalag itata. Len Santos de la Cruz is calling me. Good morning, King ka Len Santos de la Cruz, dete friend ko. And to Miss Ma'am Ann Acova, iti Personas Resto. Kumusta kayo? Nagatadunga dagos, dete agparang. Manang Leilani is watching. Manang Margie Domingo is watching. Rio Amy Rosqueta is watching, guys. Sino pa'y Dos Ballesteros is watching. Kumusta kayo? Dedication man lata tinapananan. May Angeline Andigos is watching. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Kidaytoy nga. Aldaw, gagayem ken kakabsat. Oh, what a mighty God we serve. Malagip ko dito kanta. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Diba? Good mo. Di jati insuro ni Mastrami idi kwa. Idi grade 1 nak. Idi mag grade 2 ak adami insuro dam. Do dati good morning ka sang putyo. Kadigiti ubing I would like to dedicate this song para kadigiti naka face to face. Like Jana Garcia, Bornok Bolibol, Eric Cruz, Rowena Doliente, please convey ni Manang Rowena Doliente, Rowena Bolibol Doliente, ni Romeo Doliente, kan anak naganan si Kajana, dati nagwapo nga anak Dan, Rolly Jane Hambaruku, kunena. Albert Pinson is watching, Tita Jackie Reese is watching, at dami ni suro da kanya kidikwa. No ti bigat, iti bigbigat nga agsapa, agtatamdagak man ijay tawa. Adani Junel, Mark Bonkendexi, adada sadyay nga agsasarita. Good morning, ni Tita Jackie Ruiz. Anak ko na yun Hello, Ina D. Laglagi pemte panagem simti kasarton June 18. Yes, thank you so much, Tita Jackie, for sharing the good news. And on the 29th, guys, ni Ina D will be hosting the 60th birthday celebration ije Hana. Hana ba? O Hana. Ina, jak makita ti RPN, apay nga ta ko na yun. Apay kano, di na makita ti RPN, isan kung tulataking ka, detaling ka, detulata ti pagbuya amon, pay lang Ate Leilani. I'll be asking digiti ITs kan engineers tayo man ti RPN no apay nga kasjay. Nga di may makita no ko deti pinagkuana.
But still, for Anyaya, RP and DZRL 639 kHz Radio Ronda. Good morning again. Good morning, kadigiti technical department, iti RP and DZRL. Agraman, kidigiti nagugwapo nga gwardya. Agraman, kidigiti nagwapo nga ni Apo Rod Sadjan, our general manager, iti RPN. Kani Sir Joel nga gumapgwapo. Paula Bianca Imperial is watching. Good morning. Ana Karenina Benoma is watching. My lalabs, of course, kastaunay nga wardrobe. Speaking of wardrobe, iso nga, kuna ni Ana Karenina, sabasabali nga talaga. There's no such, awan namin ti uniform tayo laang iti RPN. Ag uniform ako madati and GT ngum kasta akmal adayan ti kwa. So nga as bubbly as Inadi, as bubbly as I am, to susarin kita takadi medyo napipintas nga tis t-shirt. I would like to thank the collection, the candy collection of Lovely Thailand for providing me one colorful and bubbly shirt. 'Di ba? Nagpintas. Di ngamin, strike a pose, nakapinpintas, nakakulkulay, kada kita agdengdengag, i-explain ko kada kayo, di kita nga makakita, nga mostly kada kayo amin makabuybuyan because you have your high-end cellphones. Dati t-shirt ko kat, it's a basic white, pero ada di kita characters ng MMOG. Basta deta. Pintas ta shirt ko na. This is from Lovely Thailand's collection, Tita Amy Rosqueta. Dinawat ko, idinapanak. Thank you very much for that Samtas dinner and iti inkwana. Nakarelaksak ije karingking sa Rec Grove. Nakakwak idi last Saturday and Sunday. Hangko pa min impos deta, napanak naging inana, napanak nagre-rest, nagan-unwind ijay, Karingking Serrec Grove Resort, owned and managed by the Ganals. Congratulations gayam kay ni Anthony Ganal. May sa iso na nga simrek kadigiti sanggunian iti slate ni Apo Mayor Joseph Delara. Di nga niyan. So dito, di kita di makakita. Adalilips na, din dito kimkimat na, LGBT, very LGBT akitata, very LGBT. Diba? Tita Rio Amy Monterosqueta, anamot ti masida kada itatangal daw. Tisida kitatangal daw, kat nakaredin. Kasla pamigat mutlaeng deti sidak. Pangal daw nga pamigat, kunay na. Tisidak kat nakasososi, na air fryer nga pusit, adamay sa nga longganisa na nga nasamit, kon talo nga napispisin nga kamatis. That is my lunch for today. Da kayo gagayem, anamati, kalayan ato, dito anya aya nga talaga, kan may patpatang latta, kadigiti, may patpatang iti lunch. Di nga men, kasi lunch, prime time lunch program dito anya aya iti RP and DZRL. Powered by NGT Multimedia Distribution Services and relate kadigiti international TV affiliates tayo, the Bounce Back Network and the Global Pinas TV 168. Bunga parya nga pinakbet kunan. Paki-share man deti live tayo itata, paki-share man deti programa tayo, iti live tayo diti RPN DZRL Radio Ronda, di ba? RPN DZRL Batak Radio Ronda. Napintas nga talaga ti kwa, naimas ko na kidi. Masarap kumain pag ganito ang panawen. Naimas, anak ka diti naimas ita. Parya, ti bagbaga ni Auntie Amy. Bunga ti parya nga pakbet. Ano deta nga parya anti dete bunga ti parya ki dete imulmula. Wano bungat parya nga dete parya nga wild. And we call it parya aso kunami. Di parya aso ka naimas. Babatit. Tapos adala basit pait na.
Haan nga ijay kalapaw, madi kunana. Katinuti nga rod, intay di paro-paro jin paro-paro ji, nalilipad-lipad. Naikuka manlat na dete kantakon, napanak nagpasyar. Sa bali deta nga kanta. Good morning kada kayo amin. I have with me this warm water again. Kitain nyo in my TV, dati para TV nga edition ko, tilangan na dati basok kakasla invisible. Ngam agpakita lang ako, ngam ito yung akit makita yo. Anything blue or anything green, dito namin kasi naka blue screen kami. Kasi kami dito pang Hollywood. Apo nagimas, kaya't yung maanod, tinapigsang rigasyon ko na. Ay kaya't ngam adda danom ijay kubuyo si kados adda danom yu jay kubuyo agaw awis lap tanga inal daw digitoy da dexi kada dos kadigiti papapangko panag sirena yan digita dandanom ita San Marcelino kasano mga minon pinagtutudon guys itaber ni Venus Palacio iti sa nga kalman naganan nagipos hindi kita kabagyan kan gagayam tayo dita ber. Nagipos da iti sanga planggana, sanga sako nga aval-aval. Abi, tayan mi nga kasakat hanune nga ko guys. Hangan une nga nagtubot ti aval-aval. Abi nga ta. At dapat dati simawa ko na dati green. At dadanong ije kubo, isot nagdigusak di kalman kung kunana. Good morning, Rafi Dave Amistad and Bin Parado. Please share. Paki-share naman ang ating FB Live. Kan paki-share man dito, buibayan dito, Radyo Ronda Batak Live. And John Paul Veras is also watching. Hi, John Paul! Kumusta ka? Kumita kan sa pasyaran kini Javer into no madamdama. Tayo man agpaspasyar. Intayo man pasyarin. Dagiti nadumaduma nga panganan, makapangpanganan na ada cravings kon. Kaya dati pinagkwak, dati natae nga na launa yun ay hamat. Dati pinag 25 years old ko kat ado digiti kayat ko tinaimas, kayat ko nadakkel, kayat ko amin nga na inimas latakas jay. Abi nga ta, magugusto mo tinaiimason. Magustok ti dadakkel nga tilapia, naimas nga saba, hot dog, kunana. Irarapin ko man timangan ki detoy, gali kayo. Kitain nyo Tinuno, Love Geraldine Narciso is watching. Na air fryer dito. Actually, awan pulos ti kuana. Good morning. Kada kayo amin, nagimas dati tuyon aya. Tuyo nga pusit. Na ang sarap-sarap. Nagamimas dati pusit nga si daan mi itap nga aldaw. Bigat nga pang aldawon. Because, di ba? Sinda di kalman aya. Basta, sabsabali malatasid sila ti inaldaw. Siya kami nga kastangkat. Kaya ko dati basit adda. Ramraman na ni Love Geraldine Narciso. Basta man ni bagbagada. Hi po inay, pa shout out po from Banna, Pidig and Marcos. Kunana. Apo nakadadumot dati yan ni Love Geraldine Narciso. Kadado. Alang ang nganin gagayim kan kakabsat na kayo nga agdengdengag. Gaya ng pinag-usapan kahapon, ibaga ti dole gayam nga talaga nga gayam magpepeso. Ti gayo nga kasambahay, di ti katulong nga kaskanyak, no kaya itag katulong apo, nanginagan, di ba? Ti katulong nga talaga, ibagag data, di kalman guys. 5,000 ti starting salary si ka John Paul Vera, si ka Love Geraldine, iso nga, ada plano nga mapanak samat, agkatukatulungan, di ba? Para laba, para inaw, para iwan ti ubing. Kaya't mo tayo sabsabali kasi digitay kay baan ti magustuam kung kunan. Alam mo dati bagbagan ni Dos. When it comes to the men that I like kanu digiti crackers ko, hangko amin magugustuhan digiti napupudaw amo yung maniinadihan hindi siya masadong artistahin. At dito agong ko dakkel kan hana mo dati nalapsat nga Becky. Tila nalapsat kanyak akit dito utek ko. Nakapipink. Nakapurpuraw.
ado ti neurons na. Di ka dino ado neurons na ti utak mo. Deta brain activity mo ka talagang nga kasada electrifying. Kunana ni Miriam Defensor Santiago. Very electrifying. Ano mo ti bagbaga na deti ko. Iso nga ti choices ko when it comes to boyfriends and lalakis. Amo yung iniina din. Managkrasak lang. Di kayat ko kat digitay sabsabali. Digitay kasla igigaz. Digitay kasla exotic ko ma. Siya kag kasapulan kad kadwa. Ngem dapat adda abs na kada artistahin langana. Diyos ko. Masyadong traditional una dito. Berberukan ti may nga beki nga talaga. Adda abs na, nalanga, nagwapo. Di dyan natama. Siya kadya berberukan. Ti kayat ko na banglot sang aw na, haan nga ti payud na kat aga anang ka, ken tilinget na kat na banglo. Iso lang ti birbiru kag data ti lalaki. Uray bagbagayo nga pangit. Kasi ti boyfriend ko, pangit, hanga lumaban, ngem. Nagwapo pa nakita. Iso kagugwapuan na. Love Geraldine, i-shout out mo man pay dagitay taga Francisco ken San Marcelino adda kras kadita. Char. Sana ko na. Ay, ka-char malagayam. Pero nga ibagak pa lang si ka. Love Geraldine, may sa ka mga Clemencia. Ni Love Geraldine, kat may sa nga Clemencia. So the word for the day is Clemencia. Anak ka di iti Clemencia. Ti awag na. Deta manan. Isubsubli man yan. Di itay gailing go tayo itatangal daw. Guys, itatangal daw. Isublik. Detay. Anya aya. Tibaro. Nga. Word. Coming from Ina D, nga member ti LGBTQ. The word for the day is Clemencia. I will use that in a sentence. Ni Love Geraldine, kat adda kanu boyfriend na, ken crush na, Ijay Francisco, ken San Marcelino, ay Clemencia man yan. Anak kay amon kasawan ti Clemencia, claiming, i-claim na, di ba? O, dati mat, Nana, crush ko ni SK Fedio ako, Nana. Ni Mark Bonbins Bunso Damaso. Excuse me. Everybody, crush da ni Apo Melanio Parado. Ha, ala ni ko, Nana. O, di ba? Clemencia. Clemencia is the word. Iso ano kunada, ala ni Ina di. Ag-claim Clemencia man nam. Ay, nagwapo, dati SK chairman ni Ije Guerrero in the person of Mr. Guillermo. He is my boyfriend. No kuna ni Ina di, kunamit ni Geraldine Canidos, ay, Clemencia. Kunana nukwa. Di jeti kaya na nga sa uwan. Claiming. I-claim na nga boyfriend na, unugayam na, ngam hanmat nga us-usto. Good morning, Mary Grace Shasha. I cling to the Lord and I pray always that you are always in good condition, mga cousins, together with your beautiful family, together with Ben, the Mary Ann, ni Mami Nita, and the rest of the Juans. Ala inay, awan BF ko, Joy, crush lang. Karo ka inay. Kunana. Haan uri crush ka dakwa, Clemencia Latta. Kasla kanya, kunamit ni Arnel Esteban, Thailand. Kasa kumamit ni Arnel Esteban, Thailand. Kasano pa nangusarte ti Clemencia. Siya napintasak ko na ni Arnel Esteban kat hanmat unay. Di ka di isuna kat may nga Clemencia or Clemency. Good morning, Sir Rich Malapit, and to the rest of the Malapit brothers. Aglalo ka ni Mama Yu and your Papa. Di ito ni Rich Malapit kasi ni kadakil ti baleda di takwa. Kapasan pala di dyan, unusuyo si ka Sir Rich. Pa-shout out man, Mama Juliet Malapit kunana ni Ma'am Juliet Malapit nga very very malapit sa aking puso because she is very very generous to us. Clemencia akmet nga rud ako namot ni Mang Leilani. Anamot ti pag Clemencia am si ka Mang Leilani nga napintas ka. Kunamot ni Mark Bonbins Damoso, siya upat ti leko-leko kunana. Ala apo, ano de, tamot nga leko-lekon. Ara sa yaneka is watching. Clemencia akmet alud ako namot ni Auntie Amy. Api Clemencia kay amin, kasi nalaingak nga agsumba ko na mat. Uri hanga si kakalaingan nga agsumba, uri hanga si kati, ti iklem mo Auntie Rio Amy, siya ti katatayagan nga sumba, princess ko na.
Ay, Apo, the word for the day is clemencia. Iti pa nagsubri tayo manin, Apo. Please share naman may live, Auntie Amy. Ara Seyaneka, please share naman ang aming live. Tapno adumot ti makangag, kadi ito'y nainggat, blessingan, nga pamagbaga ni Inadi. Para iti anya aya, agsublin to deti programa tayo, guys. Iti, apa iti? Kalpasan, dagiti, adu nga commercial tayo. Promise, agsublin to ti anya aya within a day in the place to be. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ket siya, I am 63 years old at sakit ko nga asma. But, kabayatan ti inak panag tumtumar kada iti tibicus within 2 years kaasi iti apo kada di kang nitingitan iti COVID ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kadeti January kalami is na, siyempre panatang uyip kada so amin. I take tibicus. I thank God nga hanak nga na-confine because mayat met ti impact na yan ti bagik deti tibicus. So ti makunak kada kayo kakabsat padasen nyo met deti tibicus ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo ka dito nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyek. Ket dito iti bikos laeg iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey tibicus para pumiksa iti immune system tayo. Ayan guys, tapos na yung ating commercials. Napakaraming commercials. Thank you so much to our engineers, to our technical department. Agsubli tayo, aduda pay laeng. Clemencia alud ni Thailand Dexi nalaing amangan. Hang ustudetan Ti Clemencia ngamin as if it's not real. Haan usto. Kasla, you are only claiming. Nalaingak ko na ni Inadi. Hamang nalaing ni Inadi. Clemencia ni Inadi, Dolores mat ko na. Dolores is the next word. The first word is Clemencia, agaling gutay itatagay sa Clemencia ti muna, no dati claimam nga ba nang ka, claimam nga boyfriend mo nga urehaan mat. Ti kay na nga sa undi claimam nga mahaan met. Maditi ag Clemencia.
Di kita pakadurduraban ti bebeki. Dati kukak deta nga daga. Ado kikinnaso. Kukak deta nga cellphone. Orahan na mga bagi, di ba? Nanapaw itan nakman tukak ako na sino ka di ti agpahaway. Tell me, no sino agpahaway tag itangang kamot, hanuni nga adua, manu nga kilo ka di, sagma manu nga kilo, ket pawitang kanto, pawitang kay ni Clayton into no agdasudas. Pawitang kanto piti dete na blansan kasakin ni Mang Leilani ket pawitak tumot iti ano na ganan kwantong pawitak to ti kwantong antipiling lang ko namat ni Rio Amy. Clemenza alud digitay kabit ko na naman. Yes, digitay nakikabkabit, nakininagaw ti asawa guys. Clemenza digijay. Mabalinte nga panaganan ti Clemenza at mapanda ikle-claim nga asawa dati nakin asawa si ka Valencia Garcia Lani is watching. Sino pa? Ni Dexy tapag Clemenza ang nakyat medium size kano ko naman ni dos. I-claim ni Dexy kano nga t-shirt na ket size is small ket iso na large. One Clemencia pa di dai. Maria Yula AP is also watching. Dos Ballesteros, Aramid Mudeta, may isa ka nga Clemencia. Kunada. Ada may isa nga word nga inyatoy ni Auntie Amy kunana ket anti-piling kunana. Di yung kada mo guys nga ti anti-piling ket may samot nga gay linggo, anak ka di ti anti-piling. Ti piling ket feeling beautiful. That is awatable Alis to lang nga mauawatan. Awatable and alis to lang nga makakomprehend kati bebeki mat. That is very basic. No kuna makastakat piling, anti-feeling, anak ti piling, feeling rich, feeling deadal, kuna no ka bebeki, feeling small. Anak pag Clemencia akuma ko naman ni dos. May saka nga kabet ko. Di kiti bebeki nga fans ko. Di kiti fans club ko. Da Mark Bon, iti Hawaii. Nimot dos ka ni. Basta ato ti bebeki guys nga. Kan lalo da kay nga dengdengag. At dapay may isa nga gay linggo. At least at datalo nga i-kwak kada kayo. Isurok kada kayo nga gay linggo. Detay. Dolores. Kunan. Anak kaya nga sa unti Dolores. Ni, kunay na kuma. Agin lalaing, pagkukonekak ni detoy Dexy, kat agklem-Clemencia, antipiling, kat may samat isuna nga Dolores. Kunana. Ananukwat Dolores? No Dolores kunanan, Mang Leilani, o naalam Mang Leilani, no Dolores kunana, duldog. No duldog ko na. Tingamin duldog. At pagkakuha na dito, na harsh. Big word. It's a big word. No once nga duldog ka, you are very, very syunga. At damat dito, duldog, nakapsut ti no nakapsut ti panunot mo, it doesn't mean nga si kakat tanga. Tingamin na duldog kat nalanggong lang arudon at dapay lang kinasutil na kasi ti duldog Good morning, lovely Thailand. I am using, di nga mean, lovely, I am using, I am using my brand new shirt coming from lovely Event Thailand. Thank you very much. Di duldulaw, watch na. Kuna naman ni lovely. Di dya talo, di dya imbaga kon anapay. Jutay, anak jutay. Jutay is basit. Agibaga kay Petikwa, Becky language, Becky words. Ay, diya kaya ta Dolores. Ditanak lata Clemencian, may mayat ko na. At datay may sa nga baklan. Ha ko na da. Tibak lang ibagbagada ni Lovely. Lovely, thank you very much for my beautiful t-shirt. Bagay na bagay sa akin. From the collection, from the candy collection of Lovely, agpapicturak tuman into no kaden ay iparangarang kunto no madamdama. Bagay na bagay sa iyo ina. Thank you so much. Itatay earlier part si ka Lovely. Thank you kada Ma'am Jos Ma'am Josefa Ganal, Josefa Albano Ganal, the Earl Joker kan sika, the Shasha kanda ni
ni Erla, iti pa nang tanggap yung kanyak, iti for how many days nga pinagyan ko, di ka rin sa record na kayo imas ni Sinsin, dami kong kunaksika. Lovely, so nga, good morning ka di Ganals, good morning ka ni Ma'am Josie, kani Tamtam, Raul, kunana, bilibak kada kayo tanalaing kayo nga ag-create ti balbalikas kunana. Na basic lang, adan to ito, cooking ka Ma'am Lucita nga dito, compilation of gay languages. Anak ko na, bagay na bagay sa'yo. Anapay, chararat ko na. Chararat pay nana ko na. Ti chararat, Ma'am Maria Edelin Saludares, agdengagkan, Silver Gallegos, mangi-share ka man itimay sa nga baking a language or paragraph. Ito ti chararat is pangit. Ngam ti chararat, duwang amin ti kaya nga sa unan. Charot na pangit pa. Chararat. Umay ka mangal daw ikit kunana. Iso adan sa pakipangal daw. Isa ganaan na man tibalon ko si kata umay makipangal daw si ka Silver. Ana paalayo. Dagasek tulat ta dete si dakon si ka Silver mabalin. Happy birthday to my dear uncle, the father, the patriarch of the Gallegos family. Apo agtigtig aba man kidati kanukon. Paspas mami kunada. Umuna kalatan si Kadexi. Let's go again soon kunana wen. Umayak tumanin ta dumawatak tuman kidigitay napipintas nga badbado mo. Thank you also for giving me your medicines na kanadong inintid na kanyak vitamins. Naga na pa yun. Isun sa ti medyo nagkuak si Kalabli panatengak but still okay mo ti pakiramdam ko. Guys, da kayo nga itatanga tiyempo, da kayo magbuibuya kan dagita amin nagdengdengag. Dati malati may ba kada kayo, please sustain your health. Please sustain data immune system yo. Ano ti pagpapig sa ti immune system, you need to have your vitamin C. Mabalin kayo nga agtik iti tablets, your capsules, or from natural, TB cause your probiotics and enzymes and prebiotics, napigsa iti vitamin C na. No mat awan TB because you can get your vitamin C from calamansi juice kasjay. Tapno napigsalat ta iti resistensya yo. Thank you so much. Data tay pan naka-arbismon. Wan na arbisan ng amin idi. But still I'm okay. Okay naman ako. Actually, mapanak talaga nga ko, mapanak agdigos, makadigdigusan ng ijay madungan later on. Sir Alan Balalio is also watching. Anak ko na sa Alan Balalio. Good morning. Ken ka Sir Balalio. Hello Ina D, watching from Bangi. And to the rest of the DepEds, di tigagayim ko iti DepEd, di tigagayim ko nga teachers. Good morning Sir Alan. Randy Operanya is also watching. Paki-share you man. Silver, dumagasa man ti si Dak, anak si Dak dita. Siguro dumagasak ti si Dak into no madamdama, si ka Silver. Good morning and happy birthday kani uncle ko nga Kubo Gallegos. Randy Operanya is also watching. Castillo, Rachel Chan is also watching. Kumusta kayo? Ay apo, agsubsublin tuman pay deti programa tayo nga anya aya for DCRL 639 kHz Radyo Ronda. Ito'y tayo lang igdengdengeg. Iti studio na dito ay RP Building, Barangay Baay, Batak City. Agsubli kami to right after this commercials. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da.
Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung TV kos, tinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat, napintas ti panagwa ti bagik. Hanlang dito sakit ti buksit, dapay sakit ti apro, bato ti apro, nagsardeng ti palagsaksakit na, tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga da kayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicus, napintas apo. Ayan guys, agsubsubli ni Ina D in the place to be is still you are watching Anya Aya. Anyan Aya, di iti nagsasaritaan tayo. All binebeki today. All binebekis, amin, agyaman tayo iti Doc Honey's Tibicus. This portion is brought to you by Doc Honey's Tibicus, your probiotics, prebiotics, and enzymes nga magatang kadagiti local drugstores tayo. Especially, dagiti Drugstores Association of the Philippines nga members iti DSAP ko baliktad. Members iti Drugstores Association of the Philippines, and then the generics pharmacy nga mabirukan iti Manila. Of course, alisto, nakalisto ti commercial break tayo ibagam to king latan ikit, baka daak to iskwelan. Kati tatada ka pelata, tayo dexi sana all dex, kung kuna ni Charlton, at ibagbaga ni Charlton Aquino king kasi ka dexine, sana all dexi kuna. Kinekeme, kunamit ni detoy, Dos Ballesteros, sinagkuna, that is very technical and very engineered, no kwa, na commercial break. Because questionaran yung technical department niya. Awan pa 5 seconds kuna kasta, lukling nga kwa, nga eekling. Deta. Ado tina sursuro yo guys, kideto yung nga episode ni about binebeki, kat sapay kuma mabirukak, the compilation and the book coming from Professor Danton Remoto. Adami ng biro, adami ng bulod kanyak idi. Adami ng bulod kidi di book ni Danton Remoto kanyak guys nga ano na ganan Gaylinggo. Kanas nga birukat DJ kasi adaamin jay compilation of Gaylinggo, level 1, level 2, and level 3, kunana. Ano nga balbalatong? Si Mark Bonbins Bunso Damaso, iti may nga balbalatong. Ibagak in national television guys, balbalatong ni Mark Bonbins Damaso. Di ba, Roda Pasalo, agpabinggo ka kumaanana, kung kunana. Awan mga ni maubradan. Awan maubraman niya, yung Mark Bonbins Damason, jak amo na napanan na, anak at orasan, agalas 12 tayon iti Pilipinas, kat isuna, anak din.
Lukwa. Ala, nagsapa mo pa si ka, Mark Bonbins Damaso, nga balbalatong surong. Agpabinggo ka kumabay ko na. Hi, naimas ti balatong ka dito nga tiyem-tiyempo si ka Mark Bonbins Damaso because it's very rich in protein. Odi Duldulaw is watching. Odi, kumusta ka? Kaya't mo ti mapantamot mapanta pumasyar ijay San Marcelino anak masidayo, Duldulaw and Rubio family. Dila mabaling agpadigo kayo. Nagalisto ti oras guys. Kaya dito manen nalpas manen ti may nga episode tayo with Ina D. Together with our engineer from the DZRL 639 kilohertz. Ito'y RP building dito'y Batak City, Barangay Baay, Batak City. Apay Roda Pasalo, inutitiyan ni Roda Pasalo matan. Kumusta nga tamat dito'y long-legged nga anak ko nga ni Roda Pasalon. Good morning kada kayo. Love Geraldine, kumusta kayo amin? Amin. Adda ko amin guess mo nga Becky nukwa ko na. Sino kumataya ba nga guess? Kat awamot na nalaing damit laeng nga tumarabitab, nupalpalikod, di ba? Nupaspasango, agtigtigerger damat yan ti TV. Di ba? Fresnel Bulibol and Joel Rubswan, anat si Dayo, ni Thailand Dexy. Ano ti pagsasaritaan mi guys, no may panggap ka ni Thailand Dexy. Deta man ang apo ti Mesa nga episode iti Anya Aya, kat sapay ko mata, you are all in good condition guys. And more power kadagiti sponsors, more power to NGT, more power to RPN, more power to BBN Network and the Global Pinas TV 168. Kada kayo aming agdengdengag, kadagiti agbuybuya, iti live me, please follow us, iti ngt.wellness.com and iti YouTube channel mi nga NGT Wellness TV. Deto'y apo ni Ina D. Encompassing everything, di ba? Energy, encompassing everything. At that hospital, batag ita, maopera no biyernes, kunana, nalpasluto kon, kabsat chapsoy, jak amo na naimas, gaputat, trakak met, naling agluto. Sa anak met, naling agluto. Thank you, kumame, te sponsor mo ta outfit of the day mo. Thank you, akmatan, kini Lovely Thailand. Thank you so much, Lovely Thailand, for my very, very beautiful t-shirt for today. Kandete nagapo Norway nga Cuban chain ko nga 18 karat gold, rose gold. Imbagakon. Kanita kami nga may matmaton kinating nga programa ni Apo General Manager Rod Sadjan, ni Sir Joel, iti technical department kadagiti amin nga engineer, kadagiti amin nga security guard, ti nakimbagi dati nga building in the person of Ma'am Davilin and City Engineer of Batak, Richard Puntilan, kada kayo amin agdengdengeg iti Anya Aya, Doc Honey, Sir Rolity nga da Baguio City, hope to see you soon. Ingat kayo dyan. Ina di here. Thank you very much. Thank you so much. Awan make up ko ita Mark Bondamaso. I really need to have my lunch because off we go at Dapay Papanak. Bye na po. Thank you very much. I love you guys. Thank you. Anya. Aya. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan ta.
Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tibok sit ko. Dito ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung awamot lata. Usar kidi ko serket ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanahin to di CRL ni doktora. TB ko. Iso nga ko nakide. Tumano da kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di kuan la sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam mo na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitin na kada kayo. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Ako si Candy Kakaktin, 48 years old, taga Barangay Surgi, Pauway. Bali, mga 1 year na akong gumagamit ng Tibicol. Ngayong August. Last year yun? Last year. August 5, di ko makakalimutan talaga yung August 5. Di ko maintindihan talaga yung naramdaman ko nun. Yung parang lumulutang ako na parang mamamatay na talaga yung pakiramdam ko. So, hindi ko alam kung ano talaga itong naramdaman ko. So, gusto ko man pa-check up sa hospital, pero dahil nga may COVID, mas lalong nakakatakot. Kaya, unang-una parang ang naramdaman kong pakaiba, parang unang-una siyempre parang nahilo ako kasi parang nalasing ako. As the days goes by, talagang parang yung mga nararamdaman ko parang nag-spark siya dito. Siyempre yung talaga nararamdaman ko kasi di ba may cyst ako sa breast. Nag-spark dito sa breast ko. Tapos itong paa ko parang nag-spark dito. And before kasi talaga doktora, parang may nakapapa ako dito sa bibig ko na parang bukol siya. So masakit siya. Before ako nung nagpa-check up.
hindi check up po. Yung bago mangyari yung lumulutang-lutang po ako. Ano po yun, nagpa-ultrasound pa po ako. Nagpa-ultrasound pa ako. Pila-pila pa ako dun sa may hospital, dun sa malaking hospital. Pabalik-balik pa. Pero wala naman sila nakita. Normal lahat. Normal katiigi, mga lahat normal. So, bakit ganun? May naramdaman pa rin ako. Kaya, tinubukan ko po yung tibikos na ito nga po. Malaking pagbabago talaga. Tapos, ayun nga, di ba, nagpa-check up ako, sabi niyo po, yung Breast mask. May breast mask ka lang. Konting ingat lang, talagang babagsak na siya sa Tapos, ayun, after din na spinal alignment ako ganyan. Anong pakiramdam ko noon? Tapos, ayun na, ang payat-payat ko pa, isa pa. Ang payat-payat ko noon, siguro, wala pa ako 40 kilo. Noon parang mababa. Malalim yung pisngi mo. Tapos ang payat mo. Dry po yung balat ko. Tapos malalim ang mata mo noon, Candy. Dry na dry. Dry na dry yung skin mo. At saka yung una-una napansin ko noon, mga after 2 months ako ganito. Kasi talagang, ewan ko, luminis ko yung aking, dito, wala, parang tagal yung balak ko, ba't ganyan? Dapat. Ayun na, parang pula-pula ng lips mo, ganyan. Totoo. Dapat, yung naramdaman ko naman ng hinit, masakit yung mga likod ko. Na-lesson talaga siya. Subukan talaga nila yung tibikos kasi proven ko na siya talaga. Welcome to Wiz Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Anya-aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Programa nga umay mangray-rayaw kada kayo. Mangsussutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa dito'y RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kalulutlutten da inadi Rudy ken Honeybee kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes nito'y nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan, it's just pagkakatawahan lang.